Bibi anu lamun payu luas mandus. Yen ira gedot bagus deengsap mandus. Mimi, ada cerik kene sabun ini. Wih, ngida ngangon nih. Ih, odol telah masih nih. Kayaknya ini masih gede nih. Wih. Wih, telah saja no. Loh. Loh. Kenapa nih? Kenapa? Misi juling matanya ini juk seluh polone. Aduh, mata nawakin lagi seluruh. Kenapa saya beli? Semangat begalak hati. Seduang kopi. Sing, ini odolit lah gati ya sabune. Sing lah sepelan nyai. Oh, ada beli ada. Ngoyong jemakang aja. Namun ake ngalin. Nih beli. Mencen sabune. Nih sabunnya. Nah, gitu nake. Makasih loh. Sama-sama beli. Li, ada lowongan gaib Di loh. di kapal pesiar. Pangengalan lah pipis. Pangadong beli sabun ya odol. Bantah beli odol jak sabun gen bemegai ke kapal pesiar. Maksud jange pangindang beli sabun ya odol aumah. Pasingten kuangan sabun ya odol. Sinten nduk nyai. Beli sing lah sekel hospitality. Kuliah pariwisata sing taen. Apa bun beli nih buat dua kene. DJ ya terima ne. Konen ngelamar bengorang sing terima ne. Atau ale bagian tukang cicipin makanan beli. DJ ada pegawai tukang cicipin makanan. Tuh kok ngelagain itu. Suruh masak cicipinnya jak kuke. Jangan apa pesing. Aman sih gitu bagian selebriti ale. Selebriti. Entu ada tukang jaga keamanan. Security ada nih tuh. Selebriti. Yang beli megai kapal pesiar. Maklo marung ngidang mulih. Menyen aja nyai Juma. Sing kenapa yang pedidi Juma? Atau yang beli was-was serepan gan yang beli? Belayak pasil. Nya saya nyerep nyai nyen. Nyampang gati beli ini. Amun sing nyak megai ke kapal ya udah. Ya kerpekan malu. Nah lo. Tawah-tawah gati. Masa kurenan serepan. Dong. Ada puyung odolin nih. Nih. Puan kayang sabun ini puyung nih. Wih, sabun cerik-cerik gini, Bin. Loh. Apa Ben li? Yang ngelantung ayang kepekan? Mana ngijep gen? Penting nih, penting. Penting apa kadang beli nih? Penting mudia saya beli. Lakar meditip. Sing, ken maksudnya ini di sabun cerik-cerik ini bang beli. Odol telah kaki masih nih, puyung. Puyung odolnya beli. Sing misi apa nih? Telah sajan. Puyung. Lamun puyung berarti telah. Sebetulnya di melanggati nyai mungkus. Beli nake. Man, mampis beli anggon beli. Sing. Betul sing. Mayo odolnya. Aja ini caranya muka. Nih loh. Gunting jak sikatnya beli. Nih. Ini caranya. Oh, ini potong.
Hah? Nih. Makasih loh. Mana sabunnya ceri-ceri gini, yang kena nganggo nih. Subat tua perangkat aja dongeng. Maya be. Kini caranya beli. Jemakan ge. Oh, be. Ye nih. Oh. Cepang nih gitu ah. Oh. Bin tambahin si. Này mình sẽ sini ye bin gitu ah. Tadi be tadi yang bersih nih kini caranya Makasih loh. tadi yang mau 3 hari nih. Oh, ternyata main otanya ini loh. Gede dari no. Makanya de merasa dua yen nu polo nembuh.